Shubor nakaslem jong unongsan hima. Usentiu Christmas, uday usentiu uban penkenmau yakikun Kristan. Hashwa baka perthai barok kawai kan rakhe yaka jingwan long breu u Jesus Christ. Hakane ka perthai kebanlong haka arpsan terik mentau benai no pra. Padia une usentiu Christmas lalap kambon menta hamut pran. Kebakinong di madan kiladi nadu katayau baar jong uno pra mentau senam namar kipajba iwan banthet banbu halayeng. Layu iru baki jaka badi yu sentiu Christmas. Hamot pran akampu baha namar kisla kibajar ngam bat usoru ubasau hoy. Kabala kring chishay kinonglet nangwan banthet ya une usentiu. Katkum kajingit ho kinong di omtang ki Kristan bathet ya une usentiu Christmas. Manbu halayeng. Wat kibamday Kristan ro kitit ya une usentiu namar ulong ubai tenat. After ke lor pe Christmas layo ni him tausnem bakador pada kena kamram ni indet nomor ba karep yang kebaik kali kan kone gidor di bahasan ko basispa bakra paus bahasan ko atau nyatu kajing tit tadi kami di kajing do Lai gini kistiu di Christmas Yuan. mana kaleng ya no kentang si bau jalan sesbe sebuah sampai cuma keling-keling hi daripada so dipakai paduna pada man ong bala kemudian berada ke padan ke dia pangkarna de baduna sepampalak kita de jigi perte matau senam ngila kamyo to senti to baka jingdi pada kampalak kada kamlak ke bensem senam nomor so ba na puna jigi ndak kamlak bensem de cetem ndak lap senam de minta bon kumiru jadi ha ini shopnya COVID-19 mo diberi happy late yang show penjap ya pamit cuma kadang mo dunay ya kamporsi Teknik sneak yung lawan do katarik. Kalau orang kumno kayo sa Christmas ayat abon ang batet. ladan binong ladan ni kedek besar tempat manaya yang banyak kita ada ya oh kibur ha becik hindu dia kenal dia kajing le celebrate cuki siap ni penting na anu rekam yang kedek kajing program ni belum senti mo Nombor tu sentiu kibu Hindu kibu hayeng ni. ibu behayang kisi long yang ngar kali ibu hayang yang ibu habu yang untuk bahwan Oh, paham. Tegemut nomor bak. Ini sentiu kan debit Christmas. Aku absen direct abdi. Lam ladi pilih kumno. ni tingin juga di setiap long ba kertu kedok saya kajing di kajing kayaknya kajing di kadang ni jing di yung ni lemar long siya to so ba ajing tu siya jing jelap kini di kenyang sumar tang bayo embek hadu san panah hindu nai ngap mo yung embek yo kalong dok dia kayaknya bahak di tempat di nilai senah ber kembang nilai dia no dinador Gini kisok basau kini pada dihap na ano. so bahap new so basau hap new slatu nilai deh slatu dia kata harga sistem kejaka bagi jinjang mo kena kejaka don selam sistem don selam jenjang diberi majoriti diberi pada kambit yang ba Family. Christmas kalau mau berdoa yang tentang om tadi Kristen berfait yang Muslim Hindu Kristian berfait mau kita buat yang banget kani kejingwan dong yang Jepang dulu pas satu ibu nyo kamu ke bakot ke bakya i berfait
Ini ngadan perlok na nang jirong tuwa. Ngadan perlok na nang jirong tuwa. Wala na siya. Iki, alam ko mo kayo, hadin balawan rat, nadi mano sedang banwan di sedang bandi ni Sintiyo kanya mo Fran. Ada cinta na tu menut. Atas tu yang na di yung ni. Kalau bantainya ke bang asyong hang ni tu baba. Nadu ngadang sabla tu. Kat kendai sebab aku ngasyang tega kai kat sini. Mo tiap di Sintiyo duduk karahi. Nadu kita kipur ni lah sedang bandi. Di sedikit semua. Teman-teman apa ikat no si sang ni. Ini kita dan kita dan kita. Ayah dan ni satu kali tambah alhamdulillah ban yang kini Islam itu. Ikam long guna apa? Yang kini kisah wadan kejutan berdua iki hati kudam. Asap lah panjang iki hadingnya sebuah kudam. Nasadi iki kat tempat kita. Ngan ada orang sedang penting ini juga kepedulian yang apa ngandunang ya nomor lairu unju eno ni ba udai ni bermisi sensitif nam pedulian hidup padeno kerja ngayo nong kendiat tu ban berat orang baju berat ban ba no ngam pedulian tu keputusan certified ba itu ngasuker bandai minyo keputusan kebahag keputusan keberkeman nomor jadinya orang diberi diimatkan lockdown kan ai kan mereka akan jadi Kayak bahagi nang kau sih juga tapi di QR code tu kayak apa? Complete. Sintiyo kan? Sintiyo. Sintiyo kami. Dekai ke kubur Christmas tu pi nomor mentang dang mat ya ke lockdown. Mentang senang baro. Mentang ila ibiang ke kubur pi jam men belum makan Christmas. Imyo no yang kene kan. Tayo mo ba? Kerana nak tahu.